Sing dadi mecici jak mangku kasar tuh sing diajak di PKB ini Ajak mangkunyen. mangku sengap Jangan sih ngilu. Apit. Oh apik. Klano meles. Hah? Klano meles. Galak-galak lihat di dangun didi. Ini lone aspal mah. Aspal benyatu amal ya. Mau kene liwat. Wah, kena ulung liak aspal. Nah sing kengken. Lihat. Dia macam-macam dini. Kengken. Repot urusannya. Oh, dingoh cang. Buat kangin mare kadenci belok kajo langsung benang ketukat nake. Denget, Wayah. denget gumi. Sing denget sak tuh. Doja di dangun didi jakot tebel ado kau bisa melihat. Gua mati. Gua mati dah dong ci. Dadong yang bidan ngelihat dari sepeda motor hilang di Mengui. Polres ngerahasia. Samsat lung di bang sing tuh mejok nasi dong. Dadong ci. Mecici benda kasar-kasar. Sing tadi ngomong kasar, sing nasi milu di PKB kayang nih. Ngomong kasar. Nyaman aja ada. Nyaman aja. Tuh aneh di duri mbok Eka. Mangku dong. Oh, mangku. Kuku. Ada kuku. Awak jiwa. Nih mencang nih. Ini jen. Kamen selam. Masa? Itu potong nih ngap. Sing memen dicari cara memen. Makanya yang ada petoyan ada adalah di pura semetone bengong penabuhe mebesian megamel kadensi ngamelan di betara. Mengamlangnya. Ngamalan jit emen cang pesu. Begitu. Beh kengkenan pesu li rumah cang dajan paling banyak rumah cang itu. Udah jangan beli banyak. Sulit beli banyak. Jit nama kinyukan. Memako dua. Hah? Mulu dijo. Di nasjak di bungut nih. Sing memako dan ini sanggulan ada itu. Sama. Iya kurang cangin len. Enggen. Cara orang no. Kurang sih. Kengken. Bukan ini udah di Pulau Kusah. Tahu. Sangul barak. Sangol barak. Mau kena apa dan ini jadi skincare putih. Kedas. Kedas bong selam lidah tua nan kulit. Boleh ke jalan ke pusat ke wocok hari ini dan jero gede lu mau. Ternyata kurang zaman jani yang beli penganggo skincare repot. Yen beli hangon skincare repot. Maksud sini Ini sudah kurang jangan alen. kengken Skincare. skincare. Begitu langsung misi serum. Oh, misi serum. Serum misalnya kalau di kamar mandi mas serum bes tebal serem dah ini. Lebihan serum yang kurang jangan alen. Mau bangun mau pupur.
Maro bangun. mepupur pensil alis melipstik maro ke kamar mandi masuki Belengah kurang cidung am. mulu lengah Melakukan gitu ngujang tuh boci. mungkin yo Oke. persiapan mati nih Maksudnya ini di Bali ini kan boy pak misi watangan nih. Nih janganlah nabi ini mangkul ke jenggot nih sakti dong apa awak sih. jatuh Iya. dia lain deh saluk sandal swallow deh Benahan beli deh. Domisi ngewerin gitu kedatang. macam-macam jajang masuk tuh Wajah ci masuk. tawang guru nih yo Nyen. Sartono ada Tadi telak tawang ci dini. dini kecang pulas bidang pusing lauma tuh Bu, di ci dini kan bergaul. tapi mangku nih busana nenep tuh paling bahagia hidup Kengen. mangku bagio Oh, wastane mangku bagi. mangku bagio panggilannya jero mangku cepet Ada bisa cepet nah nama. mangku cepet canik Oh iya ada mangku cepet gitu mangku cepet. cepet Yang kone ci cuma ada di mangku kok. bisi cibeng mangku bini ci lemon lengah nah ada penyakit Weh, cakonen beragaknya tuh ci. canu ngorte jadu jiki pesu kaget Tidak di sing kasar-kasar aja asing ci KPKP. oh milu ci Duduk ganti mic ini cici bisa milih mic tes nak malu mic bikin pesu Apa orang ci? Sing dadi mecici jak mangku kasar tuh sing ki aja di PKB nih. Ajak mangkunyen. Mangku sengap cang sing milu sing milu. cang sing milu PKB tapi ada aja ngajakin kayak tuh nyalian segar bayu gitu si milu Ijo. Car Center tanggal 22 Juni kamu Milu sih. milu aja cang mau bersih malu Sing nigel. si sing bisa ngomong gitu coba sih ngomong gitu Kengen ngunyin ci. Sing milu. singnya Nyak sing lucu tuh. cang marahnya Oh nyak. harus tadi mangku marah bisa ngomong gitu karena mangku panjul mangku Oh, mangku masih ci. aduh bisa cibeng cacapan dicicok Pusing dadi. sing tadi orang mangkuku oke Oh, berarti kuciku. kucing mangku Berarti panyul mangku. mangku wayan sastrawan Lantang. mulangka makanya di desa panggilannya mangku panjul Bos lantang sudah disingkat. tadi Nyen kau ken. kunyul Menci dari mangku. kungap Mencang dari mangku. Kupu. Kadenci ya mekupuk bumbu. muna singkat makanya jadi saya disingkat Ngomong serius. jadi singkat jadi mangku tadi roku Oh si Nadi. sindadi dong harus singkat kira-kira sih Cang ya. ada gitu Oh. Nak cang taen masih ngigel padang kan isin kini tuh. mungkin Coba belan pucung pada wah cang. di ini steril sih jadi cuma sih batu sikat Mau steril kan? steril di ini Oh padangnya mah steril. wah si nuk orang sini ini jangan lihat tongos kini tuh ngigel tuh Engen. punyan keladi mentik punyan gedang mentik tuh boleh banyak di ini ke bertembok bisa mekisit tuh Maksud sih? jadi dari banjit tuh Oh bongkar. asal bawa masalah bancut Oh kenok don. knockdown kayak yang meru ket yang cangkat ket angin cabut ini sedur Cuma jangan ada masih tembok. Jangan ada gitu. Ada tembok smackdown. apa smackdown knockdown nama smackdown tuh menjaguran knockdown itu cabut tadi Engen. Sabar. tadi sabar Miyak mungkin enggak dua. si masalah nih Nih tunan Cideke. Dek. Nanti susu. gitu yuk kapaling ngalih beli kadek nih Tadi bisa beli kadek. cang nyedang menaklukkan ya tuh Cang bahaya berarti ngap. ini gitu Menci paling nyoman. begitu Panyul paling wayan.
hanya Cang paling kade ini. Tapi cising masuk selera. Adik gitu. Body cibes gede. Makanya mana yang bikin galungan, dia liwat main. Adik gitu. Tampah cini. Tapi Cang demen lewat main ngap. Ih bajang-bajang jegek-jegek dini. Canggon titi inget sih sanggah ci dini naik. Nah ada orang-orang tuh. Cina nyile tongoh ke ci di Banjarwani, merajaan ci dini, puran ci dini, cerus ngayah main. Ibu tawang ibu. Beli kala di bojok apa di hulu? Tuh kita. Waku, ampur aku. Mangku dong. Masai kijak cilulu itu bu. Ini kita masuk honor kerapi nih. Apa honor rapi? Sa pornografi nyonyon ci bes ngenah. Mau behana. Men pun Sina mulu potongannya montung mulu. potongan Cang. Demen Cang main bajang-bajang jegek-jegek. Pajang-pajangnya jadi Marah Cang persu tertuju mata Cang ngap. Ajak gek dulu gado. Ane cen. Ane Ane baju. mesemir tuh. Apa mesemir tuh nak lingsir? Adi gede munyin cie. Sap bunyi ceni anon kali kae. Ketarang cicing nah. Sing dadi, Insap cike mau munyi cene nah, aja munyi gede langsung tuh. sing dadi Nah, orang masih. cicing. Nyenan sing cibang pentas ke BKB. Halusan bede. Apa? Asu cingap. Sencang berpikir yang saja memunyi kasar ci sing tadi bikinnya bisa bordes anak ragane ngoren dia. Men ragane. Sing gitu. Igen. Kan ke bilangin aku. Aku kan mana aku tahu. Aku gak ngerti ke. Aduh, itu ngomong kan, aduh jijik. Sangsot sana sini mari jajak di. Moyong sih. Awak pedru mangku sing tadi meyegan. Ane meyegannya. Kungap jak kunyul. Men ku Bahaya cerok jari nak makejang viral. Do ci meyegan nana di sosmed nina. Do je mangku perbekal jangan viral. janganlah masih pilar cuma. Apa tuh? Viral, mana lu? Viral. Sing sebenarnya cuma kalau nepuk ci man megahe kau nenjol. Mandi Pasiwirata. Itu tuh. Diuput. Pariwisata. Coba di setoran tuh. Oh menjaga parkir. Restoran. Tunggu makan-makan. Restoran. Coba. Dan dari di restoran apa tuh? Diuput di pepek bengil. Jangan bengenah loh buru kanci bebek bengil. Coba cangkan meme Jawa sing bisa nguren bebek. Mau bisa tuh. Contoh tuh kan bisa. Untuk ke mesin, di bebek bengil cuma kayak Beca gak ngejorang bedik. Ada gitu. Karena bau mulai jorok satuan. Cibani dikelati tok pang cijak dua kan kena. mesti ngengken cang ngena cang ya viral. Ci sing aja cang mani gitu. Oh, Cang lucu, tasang cising ba lucu. ben mani sing ngajak cicang. Sing, Ane ngikal di kungklung. klungkong. Ben mani nyila acara tuh. Cang lah acara ini bisa cang sing ngajak ci. Mana nah, aja ben mani ben puan mari ci sing aja cang. Kapok nak bagus sebenarnya. Bagus yo, tapi makanya buang mati juga nih. Yudi ngaji kampung masuk rumah sakit, tensinya satak seket, gulane 300. Jadi pemedunan gula cangap. Dodo banget pun, Bodonan cang gula. dodo banget pun. Nak sebut tuon tuh. Do ada bahaya Aduh tuh. gitu. Kewah kali gulo jadi. Oh, Maksud ci. bang menek gulo. Bang menek gulo. Ya perlu sama spin gulonya kaget enggak, itu kan aja cang ke bedel langsung. Melali nggak? Sih, Yang ngawang tongos tuh. Tongos reklamasi tuh. Kijak dijo di bedo tuh. kremasi. Tongos nama tunyal. Oh, kremasi itu makanya ini tunyel sih dan tunyel di bedel. Nanti sing. Tuh gede tuh. Papat lang kompor. Aku ke sedro karena ini kan berpikir sang suratmu makanya bang hidupin. Ini sih kita wadah. Apa aku? Truk Menabun cang di depan. tuh celepang dibungka. Di Waluh. Men melingihan di ronglu. Sing di rongklung. Ijo. Di garase lingin. Tiga rasa. Yen ci mati malah lo. Sing perlu ngaben Adi gitu. teplon nanggo lepeng langsung. Cina magendeng di cang manyus nih tuh Oh, nyana. di Cimati ya? Di Manyos ya? Bisa cina magendeng tuh. Ane kengken. Mamiyu. Ngamuet. Kengken nih. Terus si pak mesiap cikal nih. Di
Cang kok nih palasang ji gara-gara ci cang masih atuh. Nah ci sebenarnya di kerana nih. Maka lo ci megai di bebek bengil tugasnya ngujang. Muput bulan pepe. Ngeliung-ngeliung nang karena dicekal nih. Apa tugas itu? Muput bulan pepe. Gembrong bulan nih. Emak. Warnanya Ngena ada selam ada brumun gitu. Apa kok nih satuang kulo aja celeng itu. Jangan gini ngorin. Ci di restoran tugasnya mutbut bulun Pepe. bebek. Itu apa maksudnya? Sekarang ngomong bebek nih. Cang aporin cang. Mana orang Cimaro? Muput bulan pepe. Bebek. Dek ngancan menambah daftar orang yang banyak dikasih peringatan sih di macam-macam. Pancang pilar. Mana pangcap pilar ini beli ci payu lantas. Kan cukup materai 10.000. Sudah dikedo pelajaran-belajarlah jadi seniman yang cerdas dan beretika. Gitu. Ya ada masalah mesin. Ci satu nih ci orang. Oren cang ci satu pangsing di kemudian hari. Liman ci oyong nih. Cicer Agus Buntung kan dok. Gini ngoyong sih bisa dirubah sama diri bisa dicari. Cicer Agus Buntung can. Nah kan patuh ada si dua. Nyen. Oh iya Agus Buntung. Ci Agus Golden Sengap. Cang busur medan Agus Golden Sengap. Tadi gitu. Golden Sengap kan. Oh hilang Agus nih. Hilang, liu masalahnya. Oh iya nih jauh. Liu Agus air keras tuh. Gara-gara nyiram pacar dengan air keras masalah aja nih. Dianyar. Gianya tuh Agus Junaidi tuh. Umat polisi nih tuh. Agus sedang masih tuh. Ini di Bangkung tuh. Ini di Lombok Agus masih ada nih. Konyang bermasalah kakak. Konyang bermasalah. Si ada kenang mortel. Sing. Oh di mana anggutan kurang sing. Yang sing tuh kipekan. Kewah baongnya gitu po. Yang ngoran sing tuh kipe. Tuh ketuang sirah mangku. Pilar cingin. Pilar viral. Tuh bos spiral. Matur jadi kan semeton di Banjar Tanggun Didi Gede ragoman ngaturang ayah itu betara napak pertiwi mani Purjo Wali Pangsing le adine tuh. Ciadore ning ayah mai ada penglingsir. Sekan ci matur. Ada alit-alit pangsing nyen ci tempo jelek-jelek munyin cini sekan matur nih. sayang nih masih kalau Widi kalau ngaben kone kang nganten sing ngidang sing nganten Oh, nak Widi man nyatwo. Adi sing nganten di mudahan ngaben apa dia. Ngaben selai kone peragat tuh. Nganten 75-an lah. sing aku wadah ini Widi ngaben sorok kangen bodi sentro. Nah, matur ken semeton sami kengken iraku dari semeton tadi pergine pang bisa ngaturang ayah pang nawang etika pangsing memunyi kasar pangsing memisuh ini ragu matur leangat dia ada jero mangku dan penglingsir kengken Sudarman jadi pergina engken aja cini Badung pangsekan aturanci aku panglima ngerasi diri itu betara nunasi cering semeton sarang sami pangnya iraga selamat ngaturang ayah pangluwung kehidadani semeton pang bisa memberikan tontonan dan tuntunan kepada masyarakat sekenang di tatkala semeton mantuk ke jero pangada bekelane mantuk bukan baju Gedek basan kaya antam kaya keras kayaknya. antem ke trasibonya sin ras kai antem ke trasibonya yen bani ci macam-macam orang antem cang bolah bodyguard Nya, ponge ken ya. iya kini beli lengis sambil yang mengambil tadi bisa kamu ganti gini ngih pak gitu ya udah bung gitu maksud sih nah iya cungih tuh ngih pak gitu bukan berarti kalau ngisi ngerti udah gitu bung gitu motornya pul nanti bisa orang pul bung gitu ya apa ponge tapi cang sing banding wale iya di sing mana iya sebolaku tuh tuh cang selaku-laku makanya nyentana mai dikangen nih soalnya nih lo sudi Icang buat pikir jambongnya setiap
mulai cang takonem papa beli kada sing ngilu gitu. Masalah jani ajak cangci panggilang kangennya ilu. Oh, berarti beli kade icang. Cia leh. Enggak dia ngeling mulai cingoran beling tuh kan ya. Ada sepayayan gitu ya. Pak Yeyen tuh. Dokter celeng. Pak Yeyen karena aneh melingang bangkung. Cimpring Ci harus tanggung jawab, Bu. Matur dia mesti tanggung jawab, matur. Menang. Apa? Apa Alen sih? Lengan bajon cang jawabin sini. Aneh ngelalengan baju nyen. Cang. Oh non. Don lineran. Bang, ay bo kelih. Sekam nih. Cangkel matur dan sugro metakan ibu nu balik cang. Cian ibu mangku gitu nih. Mau cang tuh macam-macam. Sikit adik melincar ci aja cang. Kapok sing bisa Cikung cang ci tuh. mau yang batis we. Tak keras uyang jenang sih. Nah uyang sekarang matur. Kan tipe sunjah mau dilorne oleh si jenang cicara sang suratmo aja. Matur. Ngiratu idadane semeton titiang sarang sami sane wentane rikiren jakot apa dane. Tanggung Didi. Ngeding tanggun titi Kabupaten Badung. Ring Tanggun Didi Kecamatan Slemadeg Timur Kabupaten Tabanan. Nggih patut Dia ngomong. ulang tiangnya ulang. Nggih ulang ampun. Ngiratu ulang ampun iki. Ngiratu idadane semeton titiang sarang sami sane wentane riki mangdoke. Jangan koma matur naki nyurucut bungo misi koma. Adeng semedon Angin sing koma. sekan mirengan citu. Misi koman. Sin koma guys dijot koma dijot titik deh pangsekan. Bang jelas. Nyiratu idodane sarang sami koma. Kesane wentane riki koma. Mangdoke nak rahayu koma. Sane Dorange komane nyul. Yen mekena kapesu di koma teh gelaang. asal pesu koma to gelang. Gelaang dorang. Nana GWS tuh. Apa GWS? Jenik kayak itu. CGD. Cuma kalau stres bencicau. CGD. Nyiratu idodane semeton titiang sarang sami. Sane wentane riki. Mangdoke nak rahayu. Bang, amungken ya kuat. Cara becing-becing cangkene. Nah, kalian nak ngorang iraku sor singgih basa sor singgih nyandang pelajen depati mengulap pesu topang sing ngulap pesu jen madan sor singgih liu jangan nawang sor singgih sing nawang Liu nggak bisa ngomong. Iya ngomongang basa ngomongang edikan aja nih ngomongang sor singgih jen di sor jen ane singgih Maksud sih? yen di sor coro iraku Oh. yen coro ngomong ngajang ketemu ngajang nalingsir gitu nawak dia nalingsir yang maro bangun hangyang atuh sampun tuni metangi do badingan ampura tuh tiang wow je metangi pu je gibani orang metangi Oh Sinadi gitu. Sinadi bapak tuh jeung kegerieu nanya ampura Iya sih bisa bahasa Bali, Sinadi bahasa Indonesia ngap. Bahasa halus melajah aja cang. Men bahasa halus cang sih bisa tuh. Cang urun. nih uruki Oh bisa sih. Iya, apa kata cicang mulas seng lontar cuma. Wih sombong nuk sih. kadenci nuk kadenci Sekan sih duangnya. Nah, oke, setengah tangkil ke krio. oh gerieu Nawak yang itu nak lingsir kenten penyingang cokor palgo ratu nika mah daging ngengek kekedia. apa tuh Mataan batis daun. Bisi tai. sayang matan batis bahasa halus sih Pangalus.
penyurianan cokor yen belah-belah lantas Nika Pak kenten tataan cokor palongo ratu nika Sariawan. Adi Sariawan. Pecah-pecah. oh gitu cara matur Yen makena lantas nunas ngajengan di griyo. di griyo minum seduk bahasanya model ngajeng di griyo ingken Cang nak sing tadi besampi sing sekat cang tadi mangku maro lewatken bringket token ngadap sampai bos sakit sirapu. gara-gara ngadak bon sampi ya Sing masalahnya bisa enggak mobil. oh gitu Menin ke griyo lantas seket di griyo sing nunas sampi ji. Sing beceleng sing besiap sing Menapo dari darji. apa gendar atuh tiang ten kenten ngajeng-ngajeng berkaki empat ke tiang Oh sok kaki 4 contoh nih jeleng. sing Engke tuh. meja kursi ada jelemut si cerita tani bungut ya ane Ento meja bo Kang Yang tiang jeung kenten ke perantanan tuh tiang ke ngarianan ndok penyurianan banteng ke tiang apa dong telur mata sapi no penyurianan banteng telur mata sapi oh luung ada nih cenikar bin Apa? no penyurianan godel bisa protes siapa tuh ada gitu siapa musuang taluh angon cibi telur mata sapi nak siap ngelah taluh tuh oh cideng udah siap bo biasa Yen caro cijen malunan talo aja siapa? nah saya mau nanti lo siap taluh ada bisa Menyang lah keadaan talo yang sing siap. Jang cang takon ki cang sing menyamo jak siapa cang nak ke warung beli taluh udah iya tak kunci sing kina matakon jak siapa ken cimalo ngadone yang caro ci di jong matalo siapa di bongbong nih pleh Yen caro cang, no caro menyen senang. Yen sing di bambang nih, kali biasa dongos di pedang-pedang, misinya anget-anget. pleh di jauh tak lo di kemulan ada bisa kes pisanyo tuh cang i selikawan tuh po mau buka kemulan siap matalo Oh, berarti yang siap di kemulan. tuh gua ada anu sang yang chicken jadi tadi ngomong gitu kemulan tuh bantuin kapah-kapah yen cara cang mata kon jaci siapi di jepulas Oh, di punyo-punyoan biasa nih. pleh di kemulan pleh Jumah nih. pleh Menije. dikenah nih Masuk sih. di jeje kenah nih pulas tayan ciore nih nah iya lah kenah itu Nah. ki bisa ngomong Saya ini mendakon jaji. apa takon anji Yen cinepuk kuluk di jalan nih. oh Mesaki lantas mengentek. oh Tongosin ci apa kalian ci? kalian Wah, cemburu ci. Cemburu ci kan. Sing. Kuluk apa? dongosin Tongosin ci. oh Masakan deh. musukan dong Petawang cang ci nongosin. ada gitu Ngantosan giliran. aduh jijik dan nak cing ngomong gitu nak gumini gerubuk jadi bedi ngaci gubruk gerubuk nih Kerupuk. keras, Monyin keras, cicinge kraung-kraung mulingi pisan yo. Kian biasa kuluk ya. Yen cicinge kraung-kraung len munyine. Len nggak? Oh yen sandi kalo len munyine. Yen sandi kalo? Yen tengah ini len munyine yen tengah kuluk tengah ini ngongkong. Kuluk tengah ini tuh. Celeduni cang cuma tuh. Oh. Ada tamu tuh. Tamu teko. Yen nyaman cang teko medut cang teko. Len munyine ngongkong cepok. ada misi gitu Oh kasil ikut gitu. Yen biasa jam 5 sore ini kayak Yen sandi kalau jam tengah 6 kanti jam tengah sio kraung-kraung tuh nak ngirim pepasangan tuh Kengken menyini. lem apa tuh Celeng di samping kuluk. itu ku cicing aja kuluk Nih bukti itu. oke itu jeleng kuluk berarti cang Yudhistira tadi bisa mencicing Yudhistira anak ngatas cicing ke Yudhistira ke surga tuh yang tuh ada ada kene kisahnya di Ramadewa tuh apa Warmadewa Mahabharata di Sinawang satu sih siap banyak benci Sinawang satu Mahabharata tuh Mahabharata lain kang ini deh
Adik kangen. Mahabharat ya orang. Film India tuh Mahabharat Bandung Collection gitu. Ating misi Bandung. Nah agak ke barat tuh. Mungkin cicing kali gitu munyin. Iya jam 11 peteng nih. Nak belum lihat. Sekarang Asal ninga munyin cicing jam tengah 11 ganti jam tengah dulu. Nah ngeliat. iki munyin. Di urung semua biasanya gitu merek kelot cicing. Bedlon ngeliat. Bedlon ngeliat. Berarti dah cowok ngeliat. Sing man- Tong kita dunia tuh nyacang gumis ram di nih. Iya nadolan. Saudin. Coba cangap. Eleng kelejani bapak Yeyen nyuntik. Sing bani yo. Tawang bosnya ngomong gitu. Oh, pusing Saudin marah. Ingat sih, Iya. singnya yo. Oh, Gini yo. Tuh, gitu yo. apa sih nya yes? Laya basang nih. Dengar sih, apa sih kulo nak laya basang itu? Ingin. Tahu dia. Hah? Tahu seorang. Sik. Usahaan begini gitu. Jangan ngengek gugut. Ngengek gugu. Dan ciceng gitu biasa ngengek gugu. Kumoci. Cek halus tuh bahasa ngengek gugu. Adik, Cang berpikir, adik bisa Saudin munyin sih kayak kulo. Coba Cang, coba Cang. Suka cicing no. Cicing suka sing gitu. Ingin. Cicing suka. Sing cuma Cang sing suka tuh. Suka tuh. Cicing kaplek pintu tuh. Dia kaplek pintu len Ingin. ngene. Cek saja cicing cingap. Cek saja cicing cing. Cek cicing cing aja. Ngecici. Umur cijak cang lise ben molas not. Mau wo cijak cang. Kini wong. Memen ci ya obang mitren pidan. Madunok. Memen jangan di ngeci mati. Memen ci mati. Gelem. Apa? HIV. Bidan ciman mitren memen cai. Si bisa ngomong ya cicing hanya cang bisa ngerti. Pongek sing bisa. Yen pongek ngongkong cungeh cicingnya. Kayaknya ada lomba fit pongek minum peserta. Lomba Kan bunter pongek pesu langsung jantung. adik bisa gitu. Cuma pecuan bunganya. Cici nanti gitu. Jelek pongek kurangnya cekekan kan kurang cie. Kayak lah cucu juangot. Coba takon cucun cie. Ugo numitis balian di istiwa bocang kayang balian cunge nyanyanyanyonyang gitu balian kayang naane nunasang bingung jadi gini Sing perakatan kuluk ini. Yen kuluk lantas memunyi yen ada nama mati ngap. len munyine Mulu landang itu. mati demene ambulan Rembulan lah bunyi tuh. apa rembulan ambulan Kira jani raga waspada ini gumi gerupuk iraga banget tugas menjaga-jaga dan pengarah ke nyamo-nyamo nyinawang nepuk nyamo-nyamo berayu pangsing awak lapat-lapat Saja. yuk Dan weh bongek mesuan pip nih. yuk Laksmana. apa Laksmana Apa kena cing orang? Kau di lancar Saksana apa Laksmana Coba.